abantu nibagira ngo rutindoru rutwire n'urutwarwa amizi ngo bitati enjura kwegwire yarutwara cyuma ubwa hateki canyarize ebyengenda omucyangeki okubasyaho obuhereza na munonga bakazi benda n'abana b'amashomero tindoru abantu shaba government empango ahabo kuba itwe nk'abacyara ninjya mwareba abacyara ku bantu abashiza baza kuraba mugaya baremwa nabo nigabatwara kandi abakikuru bo mwareba ku bantu benda kugwa muna n'abakazi batose aho rutindo rutwekiro ibizibu bibiri binje by'intasa bigireho abana b'amashomero tibine burabo abo kubasidisukura heri noku amagwarura higari ga government noku mbwene buri kimwe cyona service delivery z'umuntu kuganyirwa mu government no mu mbera zo butuze abantu boku abenyuruka yoku abegomboro ya Kiyanga bona uburabo tubwakira abebembezi begombora ya Rwoburunga na Kiyanga nibagira ngo okugenda ko rutindoru kibigwira misho okurambara emihanda yona erukubi n'entindo rero barebe okubera akorwe murareba rutindoru hariyo nezine tindo naze zurukubi twine tindo mukaga ezyo mugomboro reki konko rutindoru ratusasa munonga ahago kugira ngo rutindo rutiro bwire buringwa twarukora ruguma ruragenda egomboro ya Kiyanga ne depending ahirwa rutinirwa rumwe center yaha kandi government rugiye kutombekera maternity ward boyo n'abantu abakazi bona begomboro ya Kiyanga ugisiraho abarwo burunga bona bazarira aha maternity ward age mbona cyo busasi kushanga hata abakazi nibazarira mu kagabo abwe mihanda mibi ngwero kuri wagenzire tirwaro ko government ya mitombo kwiyaho pipe bakozisi twatibahire birugire mitombo konkekizibe cyabireho aramizi mingi kuri ruguru ndurumono yo gakuruga ayi batinze na pipe mpango amakamingi omugombora ya Rwoburunga enyumaho nebihingwa bimaze kucokerezubwa enjura yihunga n'urubare aho abatura bashabire government okubirukanjara gashakwa Beno Muhozi omuri Metomo.